Hello mga kajukans! Mga kasilip ha. Ay mga kasilip pala. Ulit. Every day is dangerous.
sir, nakakahilig sa salabat yung dalan. Ayun pala to. Oh, sigaing motor is again. Effects yun. I-raptor mo nga rin din na siya. Oo. Station and 2 target, right? Okay, I will prepare for the 2 set. 2 total station. Maybe after. 4 target After. and 6 tripod, right?